Hello everyone, Tuni in hitsi video 2016 movie Dangal Tasim avet to angai ane ko mohiti. Hitsi film hi tasim ta a kuna kila do ahin zildo thei tampi jang o min hezi chun thanom ta a chai chan ngai ding in ka hin ti me. A movie ke panin Mahavir Singh Phogat giti pa hin a office muna 1988 Seoul Olympic Wrestling match stil hajing lai chu ove in a hi. Mahavir in ato khom pi hoza facilities le training ha samzia India participants on medal khajing cha jong asan law hi dan a sai tai. Supenin office ana tong tha Harkinder state level wrestling champion pa hin. Nui si ta in ahin le don but ta na hi. Izi chun ahong kinil sang kha hon tai. Office sunga table le chair ho chu aning langa ahin do ovin alai lunga chun ahong ki bon hon ta na hi le. Harkinder chu round thumjen tola accept ma de ta na hi le. Harkinder chu zoom ake sale azing in a hi. Chule Harkinder in zong Mahavir Singh Phogat hi milham mai hilawin India gampum pia dinga wrestling championship la khat ani hi chu ahi hedo tai. Kumizaham masanga chu Mahavir in India National Level Wrestling Championship manala a chule agama dinga ni khat le gold medal khat hin pu lut te ding hi analung tu ma hi hin la hi che gol si a hin ki wa na di kham ani mu zo lo pha nin a in sumi te wa na ding in na to chu man ki holun alung tup chu an mul su zo ta pon a hi hin la wrestling wang alung sungin ati thei di pon hi Azinu daya in now a hin vok pha nin bang a medal ki ta ho chu a vezi in nikhat le khachapa in ke medal ho hi a hin khial de he tim ki niam ta in alung min in amuzi e acha ping ma sapen chu numai a hi a het pha nin alung thadayin hi jong le abana vet kit de he tin a ki niam tai chule acha nu min chu gita asa ta na hi a khumi te in jong chapa nei di dan za da sai pi uven abangin san dei di jing ka pati ding a hi lo le ani khuthing niu le an ngol ding in sai lo dim se novin Mahavir zong asai zo siu chu abol wangin chanu mel hai ta babita ahong ping kit ta na hi acha thum le li na zong chu abon wa no mai a hi pha nen aman zong cha aban anei be ta pu hi ji chon Mahavir zong kalong tum hi kamur su zo loading a hi tai tin banga medal ho zo si zo la thai ti kung a khum tu tai kum ahong chi tan a hi le gita le babita zong khangdong nunga an hi hon tai apa in akinep lo banga achate ho cha numai jing a hi wangovin agu in alung sil hen a hin khudiu agial kho the en a hi Mahavir sumi khauta a hi ji in achate ni in jang ki chale hone nikhat in ahong kile pha nin a inova pasal ni ta he mai dup se so in an hanen pasal te ni nu le pa en Mahavir za na chate ni en ka chapate ni a bol na hon he ven tin gita le babita cha hong he han tai Mahavir na chate ni chu phota asangin a kawin iti na vo hona pasal te ni ho sandup la la na la honam tin a vo han dan chu amasanga atho sa atai sakhi apia san le anau asane kiti bangin achanu te ni jong ama bang a mi to akibot athi ma atha gum han dan hi apin pi hon ahi ahin mudo tai sapa ka dei wal na lama ga chanu te ni thil bol thai ni he kan mu lo he tin a kial do tai zanin Mahavir in Azinu za anumai te ni hi ama banga wrestler hiding adai sa dan sai tai hinla hi chalai khanga numai ho chin sunga chat leding bawa anikial zi uvin society and asai si dingu chu azinu akicha in hi jongle Mahavir in kumkhat sung pati po in kating agi doi lo le ngata nge tin azinu chu azol tai azing ka punga in achate ni athau do in ane thaidu pen hon pani puri ane khop zain ane sa thane chu zawin tua pat thau zaw na ki ti pot ane hon ta loading chule ga ta dai le exercise abol lon ding asai pi tai apa ki chan hon zin si jing ka chan mai le za ham aga thai hone phot chin in on kele hone chule na wa ta cha lo hon ding in a so bi pa om kar half pen a chen sa ta na hi to ka sing puma al hai le hon chumi hon a mu pha novin Mahavir he chapa a deiwal na lama tanang do he tai tin a sai uwe mi ho thu sai wang chu alim sa po hi abang khat ni le ding jang thei lo lewen no mai te ni chu om ji honin he jong le a thai na zo chan honin a ki chu sa ji hone Chuzawin aku uwa wrestling lam kaipon numai hilding anup lauzin alo muna abu in khat asain achate ni a hiltan a hi numai te ni a hat hon na dingin a kithim chu pidin aso pipa chapa omkar chu apan sa tai hiti chun omkar to ni si in practice a hin pan tawe Mahavirin achate ni nuplada lawa hitia abol hanzin achate ni jang a khop le jing hantan apa za hi training kapat hona panen kale khasim hon asubui thain kasam hon jong hit adim haji nge tin apun hon tai hezi chun Mahavir en jong acha te ni samchu che pi ding agutai hin la numai te ni ka pumpumin tan loading en asai hi jong le Mahavir en asam hon chu ache pi ta hi asam hon akitan zo a pat in pasal to akilo the jing honen mi hon jong achung thu a ha sai che tawe
apan a ball na hon a chimbe se hon phadin Gita le Babita jong zan khat practice ball ta lawin agul nu han ki chen na asi thonen ke pa ta in agalam han tai hinla apa in ahung mudo phadin asu pipa hon omkar chunga along hangin numai te ni puisi in ango en angai phe abi epi tai chom khat zawin numai te ni omkar le monu chu ruma aki holi movin Gita le Babita in agul nu han za apan a ball gen theina hon ho asai thonen api na jong ani ki pin da hitale tin apa chunga alung hang the jing han tai hichipet in agul nu en keiwang napa ta bang kan nei lo da ki sawa le tin ahin le don bunen ke hi komsom le licha ka hi wangen ka pa en nampu a jinedia ap do ahin i society sunga no mai ho pu ya anu la pa en agian lion nang ni pa en na khan khulhan ding agiala mi sei sit na ho athua nang ni adinga hitia hi pana la hilo hamtin saita na hi le chupa nen Gita le Babita jong thip chanen om hanen apa en happy na beibanga abol han dana agial wangen achaina amani ding khan khuding agial han chu ahin hedo han tai azing jing ka in Mahavir ahong ki thole numaite ni chu acham hona thanom ta practice ane bol han amutai heti chun chom khat zawin masang a anathat lal ke hon omkar jong chu ahin zo han tai a hat bi hon na ding in apa in local tournament a zaw ding in apoi han tai hiji tournament hi pasal ading bo hi zin organizer ho anom pu ve hinla numai khat le pasal khat ke but na chumi tampi alui lu na min avet nom ding a hi het pha novin Gita cho zaw den anu pi ta ve numai le pasal ki te ding a hi het pha novin mi han tam ta ave ding en ahong khom taw ve Gita cho pasal lila a dei pen pen a ke han sa ovin aman jong aga pen pen pa so a ke han tai mi pi hung ki khom zo sin jong azo ta loading a hi het zi oven anui sat ta ve hinla match ki pat panen Gita in pasal pa chu abon hupayen mi pi hon jong numai nu chu aki hambol le tom pan na amu pha novin apan pi le ta ve hinla achaina in pasal pa zo ta pu na hi azo lo wangin mi pi hon aki pa pe re jing ta ve hi hichi match azo lo zi in zan ni zen i mulawin awm tan aban a tournament zauna ding anga alal he jing tai hiti chun khusunga dog sport umna zo sia ahung zawen pasal ama sanga ha zo ho jang aban banin ahin zo to pen ahung min thang te ta na hi Gita jang ahung lit che phanin national level competition a zawdin ahung ki gong tai local wrestling to professional wrestling hi aki hi le ji chun Mahavir jang achanu ching thei ta a hil ding angai tai hiji chun phat tam zowa achanu abui pi ngai angai phanin anato anga en farm lei khat bol to achanu hil chu akop tai Khatam pi training ahin bol zawin sub junior final a nom ta in akebut pi ho chu ahin zawin gold medal ahin ki san tai kum them khat zawin Gita jong ani nunga ta en senior national level wrestling championship ma gold medal jong ahin sang ki ta na hi ji chon ama jong le sit pum pi a India min a gazaw thei din awm tai Mahavir anasai si a anemusi zaw sin jong khununga sauta adinga alunggel aninai ahi amu phat ovin apa chataw ve international level training ading in Patiala a government training center a Gita chu apa in agatha tai hichilai muna coach promote chu ama thulo thu sa lo mi ahi zin Mahavir na chanu alung khampi re zinge promote za Gita hat na le tha sam no ho chu ga his hilding agu na hele promote chu alung hangin Mahavir chu anodo tai training ahin pat phat non promote nen jong masang a mi to kibut dan style ane het ho zo siu chu a hai mil sa in ama dei dan ta in ahil pat tai Gita in jong apa in ahil dan to aki in ha asal he zinge so in phat hong chi tan a hi le Gita jong agul no mai dang ho to hong ki gopmin hong ke loi sot phat nin apa in ahil na chondan khandan jong ahin hai miltan alang khada Babita jong apa in training hoi ta in api in national level wrestling adigin akum jong analing tai nikhat Gita in phat sot ta zawin hongin anaw te zo si ading in give ahin pu pin hi hinla a chondan ani ki hial he tan apa jong zana nei lo ta in ale don but za in apa in hichan ahin sin sa na ho zo si chu a hai miltan hi azingin Gita in anaute ho chu training abol na a technique chum ahilen apa hildan chu asin mota na hi ji chun Mahavir na chanu chu kibut piding in achau tai hiti chun na sata in ahong kibun panhan tan hinla akum atam ta in Mahavir na chanu chu azau ta poi azingin apa to ki hawlowin aum na mun chu ahin zun kit tai chuzawin sin abanen Sydney Gama World Championship masapen digin Gita chu len na tau tai hichi hi amadinga match to pi pen ahitan alunga anatup jingchu ahi hinla hichi match chu a carer sung adinga ama adinga abol hoilo na pen ahitan hichi achun azau tapur ahi
Langkhada Babita in national level championship ma gold medal ana sang ta in a unu na academy a dingin ahong tai chule Gita banglawa apa in ahil na ho hei mil lo digin akigel ha in hi Gita in match azolo wangin kho salo ta ani amu pha din kidang asal hen masanga match khat azolo zia imulo zena ani zi a unu chu to ki khial asal he jingin hi thakhat zoin international match ani veina dingin Gita chu gulla len kitan aban a match nga zian zong hitabang ma chun koima azo tapoi akot spu promote in zong Gita za international tournament hi na nga ding a hipoi tin asai pi hitia akingai sit lai ta in apa thu sai aman lo akisi le azin ta in chule hichan ahung gei hi apa pui hoina zala hi chu ahin gyal do tai chuin aman zong apa ko la bolen ka pumpumin ngai dam akithum tan akithu pi ding in apa chu akau tai Mahavir zong achanu thu sai chu amit hlipumin angai tan hi Thagup zo ting le Commonwealth Games a zawding a hi zi chon Mahavir zong Patiala a achate ni na ko ma insanin aso pipa chapa karto hantai numaite ni zong jingka mata le aguin apa ko ma training ahung bolji honin chizo ting le namuna practice aga bolji hantai hitia pha chom khat zawin promote en ahin hedo tan sport board hoza aga hi esitai Mahavir in achate ni anodo lo la din ngaidam akithomin avela anong bol kit lo din akitim tai Mahavir zong hitia ahil thailo pha din Gita in match anazo lo no ho zo si cho ave en abor hil no ho cho phona asai pi thotai all in Gita zong ahung machal kinin Commonwealth Games a panla theina ding in trials a ahung loting tai press conference a Gita in kalothin no ho hi kapaza a hi tia asai pha din promote chu alung sathe azing in a hi Commonwealth Games ahung ki pantan first round a Gita in abol hoi lo in apa le coach pu in kahil dan in bolin tin ataw na hona panin ahin samsam hanin Gita in zong apa thu sai bangin a bolin ahile first round chu ahin zautai semi final round in Black Panther tabang Nigerian Naomi to ahong ki bon kit hanta na hile draw ahitai a chainan humpi bangin Naomi kol chana akunin ahong ki tol do in ahile final aluta na hi min phat na zo si Mahavir achan phanin pramot zong bot hoza akipinin chule Mahavir chunga he phula dingin akikial hatai final a akibut pidinu Angelina kitinu he nivezen analel ahizin adip chalhe azing ahi Mahavirin achanu atil khawin jingni khuana kibut piding nu khu Angelina bo hilawin numai iza sep lawa cha sang to vet bea dongput nei zo si to ki bonding na hi tin asai pi tai final match ding ni in mi tam ta thanom ta wedding in ahong tawve Mahavir ahong phanin pramon en angan simi khanen room song khana apuilu nen kot akil khum ta na hi zi chun Gita en apa avet le lia hi le amuzau tapun match ahong ke panta in ahi le round a chaina in point li zen in Gita en agunu zu ahin laltan so in second kobo akivat tan chupet ta en apa en anahilda direct point nga mu theina ding chu ahin gyaldo en athanai sunsonen amanzo Angelina chu amanin anung len ahi le point nga chu ahin muin wrestling championship chu point khatin goal zone ahong changtai hichia hin Gita hi India women wrestler la adinga international gold medal sangma sa pen chu ahong hitai Mahavir en na apat a Indian national anthem ki sa again aza phatin achanu en gold medal asan ahi chu ahetai so in mi khanen kot ahung han pi in amazon athai zalen achanu te ni chu ke pa le mit le pu mit aga ki koi ta ve so le hichia hin a movie jong ang ki chai tai